Dobrodošli u šestu epizodu podcasta Balkan Success. Danas imamo našeg heavyweight čampa Ivana Vitasovića. Ivane, Hvala da nam hvala reci na kako... pozivu. Evo, super, hvala na pozivu. Kažem, kao što smo prije pričali, nedjelja je dan odmora i sad stvarno odmaram, uživam i to je to. Danas je dan za odmor i baš sam cijeli dan sam biti ja i djevojka smo bili na masaži i malo se izmasirali, malo prošetali i to je to. Danas doslovce malo pustili se u hrani i od sutra kreće režim. Znači, sutra počinje dijeta. Da, sutra kreće režim, vaganje hrane i sve što ide s time, pazi šta je, da se ne previše ne ubijam u hrani. Danas smo se još opustili zadnji dan i od sutra sam u režimu i kažem, ujutro trening, malo odmorit, popodne trening i tako od sljedećih dva i nešto mjeseca. Kad pričamo o dijeti, koliko sad ti to paziš, šta jedeš, kad vidimo da si ti heavyweight? Pa znaš šta, mogu ti reći, ne sad ajde, sad kako kreću pripreme, onda krenem paziti stvarno što jedem. Prije nisam toliko pridonosio pažnju, ok, tu i tamo jesam, ali kad sam skužio koliko mi se mijenja performans i moj neki oporavak i sam performans tokom treninga, što jedem i šta pijem tokom treninga, skužio sam da je to vrlo, vrlo bitna stavka i od tad sam baš krenuo paziti i za zadnji meč i sad za ovaj meč opet isto krećem od sutra ponovo i dosta pazim, stvarno, ok, da neću sad stavim uvijek na vagu da otprilike bude okvirno otprilike gramaža, ali ako fulam 5 do 10 grama, ne znam, neću sad meso skinuti tako je 260 grama, piše mi 250, pustit ću, ali pazim, nekako za psihu mi je puno lakše ako pazim, barem se ja tako osjećam, ako pazim što jedem, ako je sve kao po PS-u, onda nemam kasnije neki samo sažaljenje da li sam nešto pogriješio ili nisam, nego onda znam da sam sve radio kako treba i bude mi puno lakše. Je, jer, mislim, sad, koliko je to sad bitno, što kažeš ti, kako ti, jel sad, otkad si počeo da radiš, baš da gledaš da je hrana, baš... Pa, ovako, bio sam to radio možda prije, ajmo reći, za zadnji mjesec sam to baš onako odradio kako treba. Ponovo sam bio tako jednom surađivao sa Nutrivisionom prije 2 godine i vidio sam stvarno razliku. I sad za ovaj zadnji meč sam apsolutno vidio razliku da je to i sad ponovo od sutra krećemo u programi. Kažem, najviše problem je što stvarno nisam imao ok, svi imamo neko znanje o prehrani, ali nisam imao toliko znanja. Sad kad ti neko objasni zašto, zbog čega se nešto jede, nešto pije tokom treninga, znaš, i prije su treneri ovdje bili onako baš stara škola, jedi rižu, malo brokole, piletinu i to je to. I onda skužiš baš da to i nije tako, da je barem što se tiče mog sporta puno veći unos ugljikohidrata što je prije bilo maltene za, ok, jedeš, ali ne toliko, da trebaš jesti slatko, mislim, ne sada ću ja pojesti čokolade, ali neke druge stvari koje mi treba za energiju tokom treninga, koje sam zanemarivo i onda sam imao, ne znam, nakon 40 do 50 minuta treninga nagli pad fokusa i energije i uvijek sam to nisam znao zašto i onda kad sam skužio da i moram piti šećer tokom treninga, to je maltodekstrin i te neke stvari izmiješano, puno lakše mi je podnositi napor na treninge. Prije bi imao, ne znam, 45 minuta i onda nagli pad energije, sad se to više ne dešava, ali zato sam uzeo i stručnjaka za mislim, nutricionista, baš da mi na te neke stvari ukaže i mogu ti reći da mi je stvarno pomogao. Jer, mislim, to što kažeš ti, i baš smo sad, malo prije kad sam pričao s Bojanom, toliko imamo tu sad priliku da tražimo te informacije po internetu, da, mislim, i sami, da sve možemo naći, toliko je sad lakše i da možemo, da budemo više, da je performans bolji i sve. Ali mislim, vjerovatno, jesi se ti uvijek borio kao teškaš ili je bilo,
Onaj, Ovako nešto, ja sam se uvijek borio ko teškaš. Moja priča ti je to bilo da sam ja baš bio pretila osoba. Ja sam imao, najviše imao otprilike 150 kilograma. I naravno, moj neki cilj je bio skinut kilograme. Meni se taj sport uvijek sviđao. I sad, jednog dana sam odlučio krenuti u taj sport i vidio sam i kile su krenule prema dolje, ali vidio sam da mi to stvarno ide. Imao sam tu neku želju za natjecanjem i vrlo brzo sam kopčao stvari i na kraju, kažem, stvarno sam ismršavio, kažem, ali nije to sad, nisam nikad išao za izgledom, nego više zbog performansa i stvarno, kažem, kad vidiš da neke stvari funkcioniraju, bude ti puno lakše, ali kažem, ja sam svoj cilj, kad sam došao, kažem, dečko od 150 kila, došao do sada, ja ne znam, 105-6 kilograma ovisio o danu, ne znam, ajde sad malo se pustiš prije priprema pa nabiješ 2-3 kile, ali to, evo, prije više od 15 godina nikad nisam više vratio kilograme gore, znači jednom kad sam ih skinuo, to je to za sada. znači, tako je počela ta priča sa skidanjem Da. kila do Kažem, nikad titule. nisam više vratio kilo. Od prvog dana kad sam ih skinuo, to je to. Za sad ih stvarno držim. Kažem, i bio sam i pao ispod i do 95-6 kilograma, ali vidio sam da mi to stvarno premalo. Mislim, super sam se osjećao, ali jednostavno mi je premal sam. Wow. Da nam reci, što mene zanima kao teškaš, pošto mislim da, moje mišljenje, u MMA da sad ne možeš moraš da se drugčije treniraš kao neko ko ima puno manje kila. Koliko se fokusiraš na tvoj oporavak, koliko puta se možeš trenirati, koliko dnevno, sedmično, kako ide? Ovako, uvijek si otprilike treniram 2 puta dnevno. Sad, mislim, sad kad se pripreme, naravno, mamiricu, jači intenzitet, na primjer, ali evo, nekako generalno sutra jutro imam trening boksa, navečer imam MMA, utorak imam teretanu, navečer imam grappling, onda srijeda mi je ujutro hrvanje, navečer mi je MMA, četvrtak teretana, navečer grappling, petak jutro hrvanje, navečer MMA i subot jutro grappling. I to uvijek si otprilike treniram 2 puta na dan, ako stvarno osjetim da sam se negdje ispretrenirao, odlučim si taj jedno jutro odmoriti. To si uvijek uzem, ako vidim stvarno da mi, ne znam, četvrtak, da se jedva probudim, da bi mi to samo loše napravilo za tijelo, ne dobro, odmorim si jutro i onda nastavim i nedjelju uvijek odmaram. Kažem, kad kreće onaj završni dio priprema, kad su sparinzi, onda ne treniramo ujutro, kad su onako baš jaki sparinzi, ne treniramo ujutro, nego svu energiju si ostavim da sparinge što jače odradim, ali sad uvijek više manje, pošto ne radim, pošto mi je MMA jedini posao, onda želim što više iskoristiti i što više trenirati. Maja, da se fokusiraš 100%. Da. Baš sam slušao jednu izjavu kad je Ante Delija rekao, kaže, ne možeš da se previše treniraš. Šta ti misliš o tom? Pa gledaj, nešto, vjeruj mi, ja sam tip koji je, ne da sam perfekcionista, nisam perfekcionista, ali stvarno što više treniram, to vidim da mi više fali. I ja bi sad, pogotovo neke nove stvari što naučiš i kad ih počneš malo bolje shvaćat, sad bih ja to konstantno trenirao i sad smo se naš par u klubu koji stvarno volimo trenirati i konstantno smo. Sad bi i greplari radili baš kickbox kombinacije, to sa bacanjem nogu konstantno i evo baš i Andi Ramos, baš ubijamo onako konstantno te treninge i sad i naučiš par fora u hrvanju, nešto novo Ramos pokaže i sad bi konstantno i uvijek kod da mi fali još 2-3 treninga tjedno, evo to mi je neki osjećaj, ali znam da treba paziti, ali baš kažem, što više treniram, to vidim da mi više fali i baš uživam sad u treningu i trenirao bi još i više. Da mi reci koliko se fokusiraš sve što je rekuperacija, što su istezanja, masaže, saune, cold plunge, Ovako, što se tiče saune, volim otići, ali ne odlazim toliko često.
hladna kupka jedno vrijeme sam stvarno koristio, ali više sam osjetio barem neki moj benefit kad ujutro kad se probudim i onda kad hladnu kupku, na primjer, za razbuđivanje, to mi je nekako predobar osjećaj kad se ujutro probudim, hladna kupka ili mislim hladan tuš i onda ne znam, ko da sam popio kavu, baš da me onako probudi me neki baš dobar osjećaj, baš to volim. To sad nisam koristio, ali prije sam jednu godinu do dvije maltene na dnevnoj bazi to radio. Prije spavanja volim baš topal tuš. To me opusti, onako lijepo me umiri za san. Što se tiče, pošto živimo blizu mora, jedno vrijeme sam i tako odlazio na more po zimi, kupo se, ali kažem, u zadnje vrijeme mi je moram se ponovo nasiliti, to je ono, znači najgore onaj prvi ulazak i onda sve te boli, ali jedno vrijeme kad sam, kažem, odlazio na more po zimi, ono, budeš poluovisan o tom osjećaju kad ulaziš u hladno i stvarno mi je bilo dobro, samo što ti kažem, mora se nasiliti. A što se tiče masaže, odlazim sad, pogotovo kad mi kreću kod prijateljice, jasne, barem odlazim jedno tjedno da me malo, jer uvijek budem trapezi, vrat mi to bude ono zgrčen od hrvanja i to mi uvijek odlazim, to mi maltene jednom tjedno da me opusti. Ma ja, jer baš imaju sad istraživanja što se tiče hladne kupke, mislim da toliko imaju ti benefita što se tiče atleta koji rade ili MMA ili koji rade borilačke sportove, ali na primjer oni koji rade bodybuilding, koji hoće da povećaju mišiće. Pa nije to toliko, da, to sam nešto bio čitao da nije to, jer kao se dali stegnu ove mišiće pa se ne dolazi do hipertrofije, to ne znam baš točno, nešto sam bio naletio na neki članak, nisam baš išao u detalje, ali sam vidio sam to, da. Jer baš sam to pričao sa mojim prijateljem, ako znaš ko je Dejan Kajić, on je šampion u ovoj organizaciji, jednoj u Vancouveru, 7-8 puta šampion je tu i legenda iz Vancouvera, on živi tamo i mi, mislim, ovdje u Kanadi, pogotovo tamo, ono, nemaš zime, tako da on svako jutro ide u jedno jezero i svako jutro... Ali ne znaš, kažem, nama isto to blizu mora i stvarno znaš da će ti biti hladno, ali imaš taj neki osjećaj kad uđeš toliko dobar, poluovisnost mi je bilo jedno vrijeme, ali nešto ti, barem meni problem da moram uvijek nastaviti, nakon ljeta moram nastaviti odlaziti na more, a ne sad, ne znam, nisam bio 2 mjeseca sad da uđem u more, mislim da mi je bilo baš da bi se smrznuo. Ovi dečki iz kluba još idu, ja se, i ono svako jutro me zovu, hoćeš, ali nekad budem mislio toliko premoren od treninga da mi se ne ide. Znači baš da moram biti taj dan odmoran, onako dobre volje da bi otišao, da bi se stvarno osudio otići, jer znam da će ti biti, mislim, hladne. Mislim, kako god hladne, pogotovo kod nas ako puše bura, to je, baš se zalediš. I onda, kažem, moram odlučiti jedan dan otići, jer znam da će mi biti dobro, samo treba se odvažiti. Sad da pričamo, na primjer, da pođemo da pričamo o tvojoj MMA karijeri. Ti si u zadnjoj borbi napravio rekord. 500, nemo da se... 479. 479, znam da je nešto bilo 500 udaraca. To je, ja mislim da je to u heavyweightu najviše. Je broj bačenih, nije pogođenih, ali broj bačenih udaraca je, da. Je. Kako jedan heavyweight da može da to radi 25 minuta, jer mislim, eto, radim te sparinge, znam to sve, već sam se i borio. Kako da možeš da 25 minuta radiš to? Kako da dođeš do tog nivoa? Pa ja mislim, ali iskreno ja ti ne radim ništa posebno, nego samo boksam. Ne samo da kažem da samo boksam, nego samo treniram borilački sport. Ja mislim da dosta ljudi podcjenjuje treniranje samog sporta kao sporta, nego više se fokusiraju na to jest teretanu, na airbajkove, trčanje, plivanje. Mislim da će ti to sve stvari pomoći, ali glavna stvar što bi ti trebala pomoći je naučiti imati znanje o, tehnici, kad udarit, kad ne udarit, kad dobro se naučiti kretat, kad ne non stop, ja znam mislim kad vodim trening i tim dečkima kad kažem ajde opusti trapez ili oni svi ovako stoje i onda ne možeš
puno udarca izbaciti. Kad si opušten i kad imaš neko znanje, možeš puno više i ubacati udarce i to radim s našim ovim boksačem Čalićem. On kaže, ne mora svaki udarac biti ono jak, znači malo naštime, znači malo ne mora ti svaki udarac ići na nokaut, baci par udarca, nađi ga, pa 1, 2, 3 pojačaj, zato onda mogu puno udarca bacati. Da sam ja išao svaki udarac da mi bude nokaut udarca, ne bi mogu izbaciti 100 udarca. Stvar, ja mislim, što ljudi stvarno podcjenjuju treniranje sporta kojim se baviš i ništa više, niti ja radim neke specijalne tehnike, nego radim MMA, znači kad radim boks prilagodim ga za MMA, kad radim hrvanje radim ga za MMA, kad radim grappling radim ga za MMA i što više znanja je samo grappling i o hrvanju, tu se manje trošiš na nekim pozicijama i mislim da to jedina stvar. Stvarno ne radim apsolutno ništa posebno, da li neko plivanje, biciklo ili airbike ili šta god, neke utege da bi imao više kondicije, nego samo taj sport s kojim se bavim i kažem, pokušam što više znanja, pokupiti, staviti se u nepovoljne situacije, pogotovo grapplinga, na primjer kad radim nek ti uzme leđa, pozicijske te sparinge, sad smo dosta to promijenili, pozicijski sparing po sat vremena, sat i nešto i onda se naučiš gdje se trebaš gdje trebaš krenuti, gdje ne, kako ti stoji tijelo, kako moraš napraviti, odvojiti noge, gdje, šta, kako, i onda ti je puno lakše. Već bio si u svakoj situaciji, znaš kako reagirati, nemaš osjećaj panike, i pogotovo kad su ljudi u panici, onda se previše troše, teško dišu, ubrzano, tu dođe do zasićenja, a ovako, kad kažeš, ljudi podcjenjuju, ja mislim, otprilike generalno znanje o svakom segmentu borbe i tu će ti naravno dolaziti i neka spremnost, barem to je moje neko mišljenje. Jer, mislim, to je baš specifično, sve heavyweighte što vidim i svi su baš ideš da tražiš taj nokaut u početku i većina njih nema taj kardio ali ti šta si uradio, mislim da si drugčiji tu baš da, znači ići 25 minuta sa jednim od najboljih teškaša u Europi, koje se boriju sa svima i da takav meč uradiš da, ne znam, je baš bilo A gledaj, kažem ti, stvarno, meni se nekako poklopilo to veće i stvarno je bilo dobro, kažem, meni je svaki meč mi je apsolutno drugačiji, to znači da se ponovo borimo, ne znam kakav bi meč izgledao, to već je bila stvarno moje veće, bio sam bolji borac, baš je bila super predstava, ali meni kaže, svaki meč je nov meč, sad, neću reći pustimo to, ali na primjer sad imam ako sljedeći meč opet, meni je barem nekako za sebe, moja priprema, ja moram si uvijek u glavi mi mora biti teško da bi to odgovaralo, ako mi svi govore da je lako, nešto nije dobro, ja si moram reći da će biti sljedeći meč najgori, onda se ja što nekako u psihi što bolje pripremim da mi bude što teže, tako funkcioniram. Jer mislim sad kad je ovo, što kažeš ti, sad kad je se to završilo je se taj meč i sve, sad ti se treniraš još više i još jače. Imao sam malo kratku pauzu, jednostavno zbog zdravstvenih problema, ali nakon toga opet sam se vratio u dvoranu i sve po starom. Da mi reci, pošto nisam vidio, ne znam je li izašlo sad, imaš već zakazan meč, jel? Pa neki usmeni dogovor, nemam još ugovor, ali usmeni dogovor je da se nastupam u Minhenu, 7.2., to je za 2 mjeseca i to bi trebalo biti, kažem, Minhen 7.2. Okay. I sad počinje, znači već si u kampu? Pa da, znaš, lagano smo krenuli sa bazom teretane, a sve ove ostale segmente radim malte na dnevnoj bazi, mislim, što se tiče boksa, hrvanja i grapplinga i apsolutno kompletnog MMA-a, to radim na dnevnoj mislim, ovisno o danu, ali da, sve radim. Imam pitanje jedno. Isto smo baš pričali, baš sam sad s Bojanom pričao i sa Mirsadom, kad smo pričali nedavno Bektićem. Mislim da naši prospekti nekako su to prospekti kod nas, ali kad odemo negdje drugo,
ono, ne pokažemo to. Pa, Šta misliš ti o tome? znaš šta, nekako mislim da mi stvarno problem, mislim, kod nas, kod naše publike, što mi stvarno mislimo da smo najbolji u svemu. I stvarno imamo dobrih pojedinaca. Stvarno imamo, ali na kraju dana nas, ne znam, na području, kažem, bivše Jugoslavije, koliko nas ima, otprilike 20 milijuna. Ne znam točan broj. I onda gledaš to ima, ne znam, 2 do 3 grada u SAD-u ima taj broj. Ili ne. I onda gledamo, znaš šta, mi želimo biti najbolji u nogometu, želimo biti najbolji u košarci, želimo biti najbolji u, ne znam, u plivanju, u MMA-u, u boksu, znači u bilo kojoj disciplini, ako nismo najbolji, nešto ne odgovara. Ali mora stvar, mislim da je realnost da jednostavno ne možemo biti najbolji u svemu, jer jednostavno to je pitanje brojke i jednostavno mislim da se i stvari da se tu, barem kod nas u Istri, puno bolje počelo živjeti. Treba malo zapes, stvarno, pogotovo za naš sport i za bilo koji sport, moraš zapes zagrist i stvarno se dati 100% u njega, a trebaš i dati jedno 10 godina života da biš ti imao neki povrat sredstva, a malo tko se želi na to odlučiti. A što se tiče, kažem, mislim da smo dobri, samo treba biti nekad malo, treba biti realan i jednostavno da je nekad i barem što se moje nekog razmišljanja, broj u stvari čiste matematike, koliko od ljudi se bavi određenim sportom i koliko mi možemo biti dobri u tome, kažem. Barem mi. Hrvati su dobri u nogometu, Srbi su dobri u košarci, malo ne najbolji u svijetu, ne možemo biti najbolji u svemu, ali kad kažem, mi kad kažem, pogotovo mi kad gledaš navijački, ako nisi najbolji u nečem, onda si malte ne najgori, a to nije baš tako. Ili smo najbolji, ili smo najgori. Da, barem to znaš što se tiče, mi imamo lošu košarku, ali mislim ne možemo biti niti, kažem, najbolji, ok, dečki su određeni prosjek i ok, daj im podršku, ali šta da radiš sad, znači, nema nas, Hrvati ima 4 milijuna, nema nas 100 milijuna pa da možeš biti, najbolji, jednostavno, to je realnost i moramo biti. Što kažeš ti, mislim, nekad, evo, samo vidiš, na primjer, Luka Modrić, baš jučer slušam podcast sa Slavenom Bilićem, znači on svugdje, nekad ima ljudi što mu pišu loše, ja ne mogu to da shvatim, Novaku Đokoviću, znači svugdje u svijetu ga dižu zvijezde, a kod nas će reći šta je on dao za nas. A je, istina, to je to je tako, mislim da je to tako svugdje, ne samo kod nas, mislim da je to stvarno tako svugdje, ne znam, ako si nešto napravio, na šta svi očekuju nešto od tebe, neki povrat, mislim, to je koji isto bio, ne znam da li neki košarkaš, da li je Rađa ili Kukoč pričao kad je za Split, svi govore da je kao da je škrt, da ne želi, pa ovaj kaže, čovječe, ja se tamo obijam u SAD-u, treniram i sad ti dođe neki bratić, ne znam, 4. koljeno, pitati da mu platiš stan, ali mislim, jednom si ga vidio u životu i sad kao govore da sam škrt, da neće pomoć, pa nije, ali čovječe, ni te ne znam i sad ćeš na mojoj muci i sad bi ja trebao, ne znam, svima davati, nije to baš tako jednostavno, mislim, a ljudi stvarno, kažem, što se tog uspjeha tiče Modrića, mislim, to je živa glupost. Mislim da je kod nas problem više stvar navijača Hajduka i Dinama i Mamića koji je bio, pa sad i tog suđenja, ne znam koliko si to pratio. I onda ti je to bio da li Modrić nešto rekao na tom suđenju i onda više manje su mu ljudi zamjerili zbog toga ali mislim čovjek je najbolji bio jedno vrijeme, to je najbolji igrač na svijetu i sad da. Ja kažem, naš najbolji igrač Balkana svih vremena i onda imaš Đokovića koji je, ne znam. Kad pričamo baš kod tih kampova, da li si ti otvoren da odeš u kamp, na primjer, evo sad, moje mišljenje je da u toj FNC diviziji niko te ne može pobijediti, ali eto, mislim, borbu, sve bude dobro, dobiješ ugovor, dobiješ ponudu, ideš da radiš kontender, pobjediš UFC. Uglavnom, da li bi bio zainteresovan da odradiš jedan kamp u Americi? Pa gle, mislim da bi kamp uvijek odrađivo doma kod sebe, a da što se tiče putovanja i u drugi klubove, to apsolutno da.
ali ne znam, što se tiče možda kampa, da sam ja na nekom nivou bubam, pa da mogu uzeti trenera sa sobom ili par njih, pa da oni dođu, da ima te financije, pa da ja, mislim da dođem u neki kamp na sparing ili tako nešto, to je druga stvar, ali sad Ja, da idem ja sad ovako kao neki nepoznat, da dođem tamo biti samo broj, ne znam, gdje god, mislim da mi to ne bi stvaralo korist. Ovdje gdje će se ljudi posvetiti samo meni, mislim da je to puno više benefita bi ja imao kao ja sad, da sam ja neka zvijezda na nekom nivou pa da se okreće, da je cijeli fokus na meni u nekom kampu, mislim da bi to bilo puno drugačije, ali ovako ne. Ne mislim što se tiče kampa, ali za ovako gdje god da putujem uvijek treniram u bilo kojem klubu i to mi nije problem. Stvarno ma ja, volim sport, uvijek volim otići u novi klub, nešto novo vidjeti, novi način treniranja, nove neke tehnike i novi sparing stvarno to partneri. obožavam. Da. I stvarno kažem, obožavam to, poznaš nove ljude, sprijatelji se i maltene gdje god da putem u svijetu uvijek treniram. Ma. Ali to je baš to što si rekao, je, mislim, top što ljudi ne razumiju. Mi smo imali jedan primjer ovdje kod nas u klubu, jer ja ovdje živim odmah pored Montreala i tu je odmah Tristar i mi nekad, Sad kad da. imamo te borbe, naš klub se bori sa njima i onda radimo tako i imali smo jednog ovdje fajtera, on je baš bio došao je kod nas u klub, bio 1-0, prvo onda je postao 4 pobjede, pobjedio, nokaut i brzi. Naš trener je isto što je kako da kažem, baš je IQ, gleda Da. stvari drugčije, što ljudi ne vide. I onda, znaš, kako čitav ovdje provincija, ovdje ima 9 miliona Quebec, svi ga zvijezda, on će otići u American Top Team u Floridu, ode tamo, izlast si, ne trenira se i što kažeš ti postoje broj tamo. I onda kad dođe nije se javio našem treneru ništa, dođe ta opet borba za titulu, onaj revanš, ne javi se i onda samo naš trener, nisi mi dao znači nisi mi dao, nisi mi se javio ništa, znači dolaziš 7 dana prije, imaš borbu, ne mogu ti ja biti u korneru, Da, ne znam znači šta si nemamo. radio, da. I on je došao, izgubio to i onda je onaj downfall. Mm. Žalosno, ali što kažeš ti, ljudi odu i budeš broj, on je bio samo broj dok je ovdje bio, sve su mu dali, sve. A je, znaš što je ovdje, ne znam, ja imam sad posložen, imam mislim, trenera boksa Čalića koji je stvarno prvak Hrvatske, ne znam koliko, 10 puta, imam, ne znam, što se tiče grapplinga dolaze mi ljudi, što se tiče krvanja imam Ramasa koji je bio reprezentativac Kube, imam Zelga koji je glavni trener koji to sve nekako sređuje, znaš, a sad da otiđem negdje, vjerojatno bi imao ja i, ne znam, da otiđeš u neki American Top, ti bi imao sigurno bolje sparring partner, ali ja sam tamo broj, znači nikome ne bi sad previše mislim sigurno bi pazili, ali si kažem, jedan od 200 boraca se tamo. Ma, I mislim i uvijek ljudi zaboravljaju financije, nismo sad mi na nekom nivou sad da ja mogu jest. potrošiti 15-20 tisuća dolara, otići negdje i na 2 mjeseca ili ne znam 3 mjeseca, ne ide to baš tako. Taman staviš neku lovu sa strane, moraš paziti na druge stvari, moraš brinuti, stvorio si već neki život ovdje i ajde da sam mlađi možda i da, ali jednostavno nismo imali svi nekad istu i priču. Kažem, ja sam morao i raditi, nisam se mogu odmah posvetiti sportu, jednostavno moraš se brinuti o drugim stvarima i ne samo o sebi nekad i to ti je to. Ma ja, što kažeš, ne možeš uzimati rizike sad što bi uzimao 5, 6, 7 godina prije. Je, istina, ali kažem, 5, 6, 7 godina prije opet i onda te male financije zezaju, kažem, Ma ja. nije sad da se nemamo svi istu priču i nije svakom lagano, kažem, ja sam zadovoljan gdje jesam i što sam postigao i super mi je, nadam se da ću još više, ja ću dati sve od sebe, pa ćemo vidjeti. Imam pitanje isto, baš smo pričali to, Mirsad mi je govorio da je on imao problema da je njegov, on je tu kriv bio, da je slušao da je imao previše trenera i da je slušao svakog dok nije trebao slušati samo jednog trenera. Koliko je u tvojoj karijeri
bitno, jel Zelg, jel mora sve preko njega ići? Jer imali smo dosta situacija ko što i Rakić, šta je bilo sa njegovim timom, kako to sad funkcioniše, što ti kaže imam coach box, ovo ono, jel mora preko, jel Zel kaže ok, Ivane, moraš da radiš na tvom job, ili ne znam, ni ja sad direkt, Da. kako to ide? No, u biti, gle, znači, znači ja uvijek radim sa Markom, i sad on što se tiče boksa, uvijek me uči sve. Ali ako imam neki meč, ako znam da mi protivnik radi neke stvari, mislim da spušta desnu ruku ili lijevu ruku ili šta god, odredimo par tehnika, to jest par kombinacija koje mislimo da će proći i to me onda trener boksa me pokuša usavršiti u tome. Naravno da u biti ne radimo mi boks za boks, nego radimo boks za MMA, znači distanca je druga i on mi to sve pokuša i stvar je u tome da, što ljudi zaboravljaju, da i ti treneri moraju biti lagano, mislim da je voljni na neke promjene. Znam da prije treneri boksa nisu bili nikad voljni za promjene, oni su, pogotovo ovdje kod nas su bili stara škola boksa, boks je najbolji i mora se boriti ko boksač, ali za MMA je potpuno druga stvar. I onda Marko radi to super s nama što kuži MMA i onda znači i prati i onda mu je puno lakše neke stvari i nama voditi, da nije samo onako čisto boksački, nego puno radimo na tom ulazu izlazu, kao isto taka sovjetska škola boksa i dosta gađamo tijelo i da smo spušteni, da nismo visoki, pogotovo u boksu svi visoki, mora se mrvicu spustiti radi rušenja tih nekih stvari. I stvarno, kažem, mi imamo dobru komunikaciju jer Zel uvijek otprilike kaže šta trebamo raditi i onda on to usavrši. Što se tiče greplinga i hrvanja, isto tako. Znači, mislim da jedan mora čovjek biti glavan, jedan mora voditi, a svi ostali onda malo samo onako dodaju tu svoju notu, mislim šta treba poboljšati, di ti fali, onda će ti oni to usavršiti, ali kod nas se kaže 100 baba kilavo dijete, znači ako imaš ti 100 ljudi da ti govore neke stvari, onda neće biti ništa od tebe, znači bolje imati, kažem, jednog glavnog, a svi ostali su čisto da te poboljšaju. Kad pričamo isto kod Zelga, što kroz par intervjua što sam slušao i sve, pogotovo Miran kad priča, na njegovom treningu kakva je to disciplina? Znači dođeš i... Gle, nije, znaš šta, možda ljudi koji nisu imali discipline, njima je teško. Meni uopće nije, jer ja volim stvarno da je red u dvorani, nije to ništa posebno. Mislim, to bi trebalo biti normalno što se tiče u svakoj dvorani, barem na neki moj način treniranja. Ja ne volim stvarno, kad treniram ili kad vodim treninge, ne volim da se priča. To je meni nepoštivanje samog trenera, neko ko ti želi prenijeti znanje, same dvorane i ljude oko tebe. Znači, nemaš ti, ok, nešto ako nisi razumio pa da ti neko objasni, ali sad, imaš neki ljudi koji dođu, ti pokažeš, ne znam, ajmo sparirati, sad ti nekog pogodiš u glavu i sad on ti priča kako si ti njega pogodio, šta ti ili on tebe pogodi, pa on priča, tu sam te pogodio, treba si dignuti ruku, mislim, znam ja da sam trebao dignuti ruku, ali sparing je, odradimo tih 5 minuta runde, idemo dalje, znaš. A neko voli puno filozofirati oko treninga, oko svega, što se meni ne sviđa. I mislim, to se nikom ne sviđa u dvorani. Ima tih par pojedinca, ali to brzo srežem i jednostavno dolazi na vrijeme. Znači, isto, ako ne dolaziš na vrijeme, stvari poštovanja. Dođi 15 minuta ranije, pola sata ranije, zagri se za trening i trening kreće. Ne smiješ kasniti. Mislim, zveznaš cijeli koncept treninga i ometaš jednostavno i to su tih par stvari koje, mislim, što je meni normalno, uopće nije problem niti da je neko strog ili ne, nego što se bilo koju dvoranu da dođeš treba poštovati, evo, ali mislim, kažem, meni normalno jer ja to nekako sam navikao na to i stvarno ne vidim veliki problem je ljudima koji dođu, koji su navikli biti lagodni, ne znam, i bio sam u takvim dvoranama da je trening u 7, pa svi lagano u 7 dolaze tek u dvoranu, pa se kreće u 7:15, sad i 7:20, pa se malo zagrije, pa se malo priča, pa kao da smo na kavi, prođe ti kao ti si u dvorani 2 sata, nisi napravio
sat vremena treninga kvalitetnog jer si pričao. Jesi ti uvijek takav bio ili si to ili se promijenio s vremenom? Pa mislim da sam s vremenom. Znači s vremenom sad, da, mislim, s vremenom, ok, imao sam neke crte koje su bile iste, ali s vremenom sam se mijenjao i mislim da vidio sam neke stvari što funkcioniraju, što su malo bolje, što nisu i konstantno se mijenjam. Ne mislim sad da sam 180, ali ako mislim da je nešto nosi benefit, onda ću se sigurno promijeniti. I što se tiče karaktera i svega. Uh, kakvi su sparinzi kod vas? Jel kad se sparira, jesu li jaki sparinzi, ili je ono, mislim, što se tiče, jesu li opasni sparinzi? Pa ne bi, ovako, ne znam, to ti isto i o nekom, ja mislim, o shvaćanju sparinga, koliko imaš znanja. Ja sam uvijek razgovarao sa Zelenom, tek kad sam krenuo trenirati, meni je to toliko opasno sve izgledalo. Znaš, ja sam bio, možda sam 17 godina imao i onda sam bio sa svim ovim velikim dečkima i onda mi je to onim starim ljudima, meni je to izgleda kao da će me svako nakautirati, ali to baš ne ide tako. I onda sad ja kad stanem ispred nekog klinca od 18-20 godina, kad krenem prema njemu, pa kad vidim da krene treperit, da mu oči, on misli da isto da radim jako, a radim stvarno lagano. Gle, što se tiče sparinga, ovisi o vremenu priprema i kad smo pred meč. Otprilike ne znam, 20 dana pred meč stvarno idemo jako. Ali mislim da idemo jako, ali kako da kažem, sigurno. Znači, sparing je tvrdi muški, ali niko se ne ide ozlijediti. Mislim, ako se nešto desi, ako nekog otvoriš, ne znam, ako ima neki kat ili sve to ok, to će zasići. Ali, na primjer, što mi se sviđa, idemo jako, ali nikad nećeš povezati dva udarca. Ne znam, ne povezati, ne znam, ako sam te bacio u knockdown, nikad te neću ići nakautirati, bubam. Maja. Mislim, to je ono, znači, znam, mi smo mala dvorana, taj isti, ne znam, više manje smo svi prijatelji i stvarno idemo jako, ne kažem, baš smo ja i Andi, zadnji trening smo se baš sa podebljenim rukavicama, baš smo onako, još ja i on smo se dogovorili, idemo malo jače, baš mi fali malo, dugo nisam imao jači sparing, fali mi malo i stvarno je bio dobar sparing, jedan drugog pogodimo, ali nikog ne ideš nokautirati. Da, nikad neko baš ozlijediti. Ako se desi nešto slučajno, svi znamo da je to slučajno. Ali ne možeš ti se baš desiti baš jednom tebi da svaki put ti nekog nokautiraš, onda je problem u tebi. Bilo je tih stvari, ali kažem, sve ovisi o vremenu priprema, tako se pojačava intenzitet sparinga, ali kažem, nikad ne ide, na primjer, da ja sad pogodim nekog jakog, malo ga bacim, zatresem, da ću ga sad još završiti. Ne. Ok, ako ga zatresem, maknem se dva koraka unazad, idemo dalje. Ili ćeš ga završiti na tijelo, na primjer. Ali što se tiče tijela, ideš jače, tijelo uvijek možeš jače udariti, a glavu isto možeš jako, ali naravno ne zaozlijediti. Koliko vas sad u dvorani, koliko imate boraca da se bore, da su profesionalci, da su amateri koji će biti profesionalci? Ima vas dosta? Ovako, što se tiče profesionalci, ima nas otprilike 10-ak. Okay. A što se boraca ovako amatera ima jedno 15-ak sigurno, ali to sad govorim za MMA. Što se tiče tog kickboksinga, tih stvari, sad imamo turnir u kickboksingu, ja mislim da će iz našeg kluba biti samo otprilike 45 boraca. Ali to su, ti kažem, od mlađih naraštaja do srednjih i tako do... Sad jer mi imamo i djece i to, znači sad sljedeću subotu imamo natjecanje u kickboksingu koji će 45 boraca iz našeg kluba nastupiti. Što se tiče, kažem, baš ozbiljni MMA, ima nas otprilike 10-ak, amaterskih ima otprilike amaterskih boraca 15-ak, a kažem, tih ovih laganih i drugih disciplina, dečki koji se još razvijao, ima nas stvarno dosta. I vidio sam isto da je isto se pridružio zadnji put, je se baš borio Tutić. On je, Da, Amil Tutić, da.
Šta Amil, se ma, desi? a gle, da, naš Amil je super dečko, znači koliko je, ali ima tu prgavost u sebi i to mu je odnijelo pobjedu. Znači koliko mu je to nekad pomogne baš i uvijek se smijemo ono, kad dođe, ono, to toliko miriši, svakako ono, vlas mora biti na mjestu, znači dođe, otvori vrata od kluba, to cijeli klub zamiriši, on se lijepo našprica, ne, stvarno super dečko, odličan kickboksač i ovaj zadnji meč je čisto, mislim ono, da je došlo do odluke sudaca što je, ali da nije imao 2 kaznena boda bi čisto pobjedio. Jednostavno, prvu stvar što je napravio, da srce ga je ponijelo, kad je krenuo udarati te laktove, udario u potiljak i to je naravno sudac sankcionirao što ima pravo, jednostavno bio ilegalan udarac i drugu glupost, a to je stvarno glupost što je napravilo na kraju druge runde. Znači, kraj runde, oni su se naravno našli glavu u glavu i ovaj ga gurno i tu je dobio drugi kazneni bod, mislim šta je stvarno živa glupost i tu mu je, mislim, tu je izgubio borbu, da to nije napravio, dobio bi čisto borbu, stvarno je, ono, borio se ko lava, ali mislim da je nešto, baš vidim da će biti nešto od njega jer se stvarno bori i brzo napreduje. Kod nas je stvarno bio malo u klubu, možda, ajmo reći, sve zajedno nešto otprilike 6 mjeseci, ali to na preskoke. I stvarno mislim da će biti ono čudo od njega. A, pa možda tu će mu i pomoć da proda borbe ko Mirjan. Ne kažem. Na kraju njegova glupost ga je koštala i to je ono najgore. Ali kaže, imamo ti dosta dečki iz Bosne, ali evo sad, ne znam da li znaš Dilana. Ja, Dilan. On je komedija, tipa, on je, kaže, sad je kako on kaže, u Švici. On je sad u Švicarskoj, ponovo će doći, rekao je da će ponovo doći da se trenira s njim je, evo, on mi je puno pomogao kod sparinga i kad sam se borio protiv i Andršaka i koga još i više tih boraca, on je čudo dečka, samo što on tako to nekako sa lakoćom radi i lagano sve, mi kažemo, basi pravi bosanac, onako kad dođe, sve mu je lagano, uvijek je nasmijan, uvijek i to sve nekako, ja kažem, radi, on je možda niti 10% u ovom sportu, a toliko je dobar, opušten i kažem, da ima neki drugi, da je to, mislim da grižda, da je 100% unutra, on bi napravio ne rezultat i baš ozbiljan rezultat. On je sad, jer napravio je tranziciju MMA, jel tako? Pa nije, nešto, bio se borio jedan meč, to je dobio kroz 30 sekundi, to stvarno razvali dečka, nije još napravio tranziciju MMA, jer on ti, kažem, dosta radi vani u Švicarskoj, pa dođe malo kod nas u Pulu i svugdje luta, ali, kažem, evo, to ono što sam vidio, da neko tako s lakoćom radi tu stojku, da je to je čudo i toliko brzo kopča te stvari, samo kažem, da ima neku, kažem da je 100% u sportu, to ne znam, baš ne znam šta bi mu bila granica. Ne znam jel se on borio isto, ako pratiš, vidio si onaj turnir heavyweight. Da. Ja mislim da je bio tu isto. Je VBC, to je izgubio odlukom sudaca od onog Ukrajinca i to je samo na iskustvo. I opet tu je dobio i kazneni bod jer je isto ovaj ga udario glavom, ovaj mora naravno Dilan njega udariti glavom i kaže samo iskustvo je to presudilo jer je ludovo, ali šteta jer mislim da je stvarno puno kvalitetniji mislim ne nego znam da je puno kvalitetniji, ali nego on ima stvarno malo mečeva, ali kad ti dođe onako velik čovjek odmah ti je već druga stvar, misliš on je puno stariji izgleda, onda skužiš da je on ne znam koliko ima sad, 23-4 godine, misliš da ima 34, ali kažem da on ima malo iskustva, da se puno više bori, mislim da bi to bilo čudo. Pa eto sad, ali opet eto u finalu sad je Ahmed 20. decembra se bori. Da, s ovim, šta je, Meksikanac ili ne, šta je, znam da je neki Ahmed protiv... Ako nije Argentinac, ne znam. Da, ili znam da je neki Južnoamerikanac, to sam vidio i baš me zanima kako će to proći. Da nam reci, prije borbe sa Darkom, prije nego što izlaziš
što radiš, da da dođeš u kavez. Šta Ah, je te prolazilo kroz glavu? Pa gle, znaš šta, sad, zadnjih par mečeva, nekako dugo mi je trebalo da si nađem, neću reći neku rutinu za ulazak u meč, nego nekako da se najbolje osjećam. I sad, to mi kaže, trebalo to mi je u biti dosta dugo trebalo da se ja nađem neku rutinu, kako da se ja pripremim za sam ulazak u meč i sve. Ok, što se tiče zagrijavanja, to sve već znam, ali što sam počeo raditi zadnjih, ajmo reći, 7-8 mečeva, to ti je moram se izderat, ne znam, to mi uvijek moram se izderat malo našamarat, udarat pod sebi, izderat i onda se nekako pripremim, dignem sam sebe za meč. Prije sam bio nekako za neke stvari čak i premiran, ne znam, ulazim u meč ko da s tobom pričamo. Totalno opušten čovječ, razmislim se, idem se sad borit, znači ovaj mi želi skinuti glavu s ramena, a meni puls ništa. I onda sam naučio nekako tokom vremena, ok, pripremam se za meč, moram malo se našamarat sam sebe, ulazim ne znam, u opasnost, moram se izderat, pripremat, ok, idemo se pobiti, šta bude bit će. A koliko je to bitno da praviš taj balans, jer koliko god da možeš da imaš, da budeš, što kažeš ti, da imaš taj adrenalin, a toliko da ostaneš miran, kako da nađeš taj balans, da ostaneš miran u kavezu, da slušaš svog trenera? Ali mislim, evo, meni kaže, to mi je baš trebalo godine i godine da sam našao to, ali mislim da meni je došlo sa iskustvom i to što sam prije rekao, dane i sate provedene u dvorani. I kažem, neko moje znanje, i kad sam ja siguran u dvorani, kad ja radim neke stvari dobro, kad sam prošao kroz sve, puno mi je lakše ostati smiren i onako nekako opušten, mislim ne glupo reći opušten, nego fokusiran na meč i da imam znam, sve sam prošao u dvorani, dobro sam spreman, dobro sam trenirao, dobro sam jeo, to isto što sam rekao, to barem meni sve utječe, ako dobro jedem, dobro treniram, znam da sam dobre stvari radio u dvorani, da nisam izlazio, nisam se zjebavao na bilo koji mogući način. Onda kažem, tu mi raste i samopouzdanje, apsolutno i sve, i onda znam da sam dobar. Da znam da nisam dobro trenirao, da sam, ne znam, izlazio van, da sam se napio, već bi mi glava bila na pola, ne bi to bilo to, evo, iskreno, ali kažem, to mi je došlo s vremenom, dosta dugo sam se nalazio i kažem, zadnjih par mečeva mi je dobro. Da mi reci, kad se boriš isto, jel tvoja porodica tu bude, jel želiš da oni budu tu, ili nisi fan da oni budu tu, tvoja djevojka, da... Pa ovako, iskreno, kažem, djevojka me prati apsolutno svugdje, baš uvijek mi je podrška, ali smo se već nekako dogovorili s godinama da i ona već to zna i to smo nekako kroz razgovor da ja volim biti sam, pogotovo par dana pred meč. I ona je navikla u biti da me mislim, ne da me ne gnjavi, nego ona kaže u biti ja joj se prvi javljam, nekako ja uvijek se zatvaram samo sebe tih par dana prije, volim imati samo ljude, ne znam, iz kluba. Ja sam se tako navikao. U mojem klubu svako reagira nekako drugačije, ne znam, drugo je Miran voli, on pred meč eksplodira prema vani, ne znam. Ja i Andi imamo slično da se volimo zatvarati. Ja se volim zatvarati, ja volim imati samo par ljudi iz kluba koji su sa mnom i tako nekako najbolje funkcioniram. Ne volim niti puno ljude van dvorane, jer baš mi uzimaju tu energiju i fokus koji mi baš treba za meč. Kažem, što se tiče djevojke, ako se borimo u puli, ili ja ili ona odlazimo od kuće, ovisi, tako smo se nekako dogovorili. Ne znam, volim biti sam, ne volim viđati ljude koji su van dvorane, jer jednostavno ko da mi oduzimaju sav fokus i tu energiju koja mi je preko potrebna za samu borbu. I kažem, uvijek me podržava maltene gdje god da se borim van zemlje, uvijek je došla, ne znam, ako idemo u Poljsku, ona dođe u Poljsku, nakon meča se vidimo, ili dosad prije meča, ne za vrijeme, mislim, ne prije dvorane ili samo toga, ali dan prije
pozdravimo se, ali kažem, i ona zna da mi ne odgovara i onda smo se tako nekako dogovorili. Što se tiče obitelji, ove druge ne dolaze gledati, jednom su bili i nikad, mislim, pobjedio sam, ali toliki mi je stres da su odlučili ne, javim se nakon meča, ovisno kako prođe, da li sam pobjedio ili izgubio, uvijek se javim, sve je dobro, živ sam i zdrav sam, ali ne dolaze jer im ne radi dobro. Da nećeš da stvaraju stres sami sebi i tebi isto. Da, istina. Kažem, ja sam tako naučio funkcionirati, meni to odgovara, opet trebalo mi godine da si naučim neki svoj ritam, ali skužio sam u klubu da je svaki individua za sebe. Kažem, ono što odgovara meni ne znači da će tebi odgovarati. Ja volim biti, kažem, ja se volim zatvoriti, inače sam onako, neću reći da onako volim neki mir svoj, da onako dosta sam, neću reći da sam zatvorena osoba, nego onako malo sa strane. I onda, a pred meč se samo to onako povećava. Evo, taj neki moj... Jesi li gledao zadnji meč Batur i Kita? Jesam. Šta misliš? Pa evo, mislim, iskreno mislio sam da će ga Batur razvaliti, evo, baš sam onako, i negdje sam i komentirao, pitali smo šta mislim o tom meču, mislio sam da će ga baš Batur razvaliti i na kraju, totalno razočarenje, stvarno, mislim, Kita me iznenadio da se naravno nije predao, jednostavno, kod Batura mi je bilo čudno da je nakon minute ostao baš bez kondicije, to mi je bilo onako, nakon minuta i po meča, nakon što se digao, on je već teško disao i samo je bilo to početak kraja. Čim ga je uhvatio onaj armbar, nije ni pokušao izaći i sad ne znam što je bio problem. Više sam očekivao od njega. Mislim, ja sam ga vidio kao maltene već kao pobjednika, ali evo, kažem, nije gotovo dok u biti meč ne završi i to je jedina, i zato i volim ovaj sport. Jel misliš da će se vratiti i da bude izazivač za titulu? Pa ne znam koliko mu sad to, da li će se vratiti ili ne, ko će, trebamo sigurno još 2-3 pobjede, sigurno. Teškaška divizija se samo pojačava i bit će zanimljivo u budućnosti, ali kažem, teškaška divizija je sve jača i jača i stvarno će biti zanimljiva. Ko su po tebi 3 top borca u teškaškoj diviziji? Gdje? U FNC? U FNC. U FNC-u, pa evo, kažem, mislim, gledamo ovako, po nekim, tu je naravno Stošić, Hatev, i sad imamo još, imamo sad ovog Istrefija koji je potpisao, Istrefi, i imamo ovog Amerikanca, što se sad borio, bori se na onom zadnjem eventu u Zagrebu isto, što je pobjedio Andršaka, sve nekako radi lagano, opušteno. Mislim, on je isto onako sljedeći koji bi mogao biti dobar borac, ali ima zanimljivi borbi sigurno za budućnost, evo. I od tih svih boraca, ko je po tebi najveći, da je tebi najveći challenge? A gle, iskreno ne znam. Znači, sve ovisi nekako, kažem, Hatef je neugodan jer je onako velik borac i dosadan, uporan, konstantno gravi prema naprijed. Stošić je borac koji ima taj udarac, knockout koji te može ugasiti svaku sekundu meča gdje moraš uvijek držati fokus. Ovaj Stref isto velik borac koji je neugodan. Amerikanac je borac koji toliko dobro radi, lagano radi, konstantno nekako gradi, onda zna eksplodirati u pravovremeno. Svako od njih je opasan na svoj način, ali svako od njih je pobjediv, što mislim da mogu i svako od njih pobjediti, evo, iskreno. I vidim svako kao konkurentnu borbu, ali ne mislim da bi bilo koja borba lagana, ali mislim da mi ne bi bio problem s ikim od njih raditi i pobijediti ih. Jel misliš da sad
da imaš, na primjer, sad, da potpišeš sutra, na primjer, za UFC, da mi reci, jel misliš da bi mogao biti u top 10? Pa gle, sa dobrim, na primjer, da me borbe dobro poslože, sad je teško reći, znaš šta, uvijek naravno za sebe moraš reći da biš bio za top 10, onako treba biti realan. Sad, da me borbe nekako dobro poslože, ti protivnici možda i bi, ali onaj top 5 je stvarno sama elita ovog sporta i ovako gledajući, da li bi mi bilo, svaka borba bi bila doslovce mislim, meni na nož. To su, kažem, sama elita. Sad reći da bi svaku borbu izgubio, mislim, treba biti realan, bilo bi mi teško i vjerovatno bi svaki od njih u top 10 bi bili favoriti protiv mene, ja bi dao sve od sebe, ali moram još jednom pogledati, ne znam sad tu točnu ljestvicu kako je. I imao bi sigurno sam boljom u nekim stvarima od tih boraca, ali treba vidjeti kako bi se borba odvila. Ovako, sada gledajući, svi bi oni bili favoriti protiv mene, ali kažem, ne vidim se da ne bi nikog od njih mogao ugroziti, naravno, sad ne govorim, mislim, svako bi ih mogao ugroziti. Evo, neko moje mišljenje. Šta misliš o borbi Delija kad je pobjedio onda? A da, ovako, mislim da je to baš greška suca. Sudac je napravio veliku grešku. Kad je prekinuo meč, trebao je meč biti prekinut, onda se trebao Acosta žaliti na odluku sudaca i onda bi se trebao meč proglasiti no contest i to bi bilo jedini ispravan način. Ovako, Delija je kao pobjedio, pa se meč nastavljao i onda je nastalo što je nastalo. Pobreta je udarac kojeg je nakautirao. Znači, najveća greška je to, mislim, što je prvotno sudac pustio meč, sudac je napravio puno greška. Naprimjer, da je on primijetio da je to da je to bio eye poke, znaju kako se treba reagirati. Delija je trebao ići u neutralan kut, ovo je trebao prvo ići, treba ući liječnik, dati 5 minuta, ako ne može ući liječnik, vidjeti da li može nastaviti, ne može, i onda kažem, odluči da li će nastaviti. Njemu su ulazili i, ja mislim, i njegov tim i puno je bilo tu propusta i jednostavno desilo se što se desilo. Mislim da je to najveći sudac je krivac, ali šta je tu je sad tako odlučio. UFC se složio sa sucem i svi možemo samo žaliti, evo. Pa ako si vidio isto, sad su bukirali Delija i Spivac. Da. Mislim da bi to Delija trebao dobiti, ne lako naravno, ali mislim da je puno bolji udarač od Spivca. Spivac, što je dobro, da li on bivši judaš, ima sve te dobra bacanja. Jednom kada uhvati klinč poziciju, stvarno je dobar u tom klinču. Dobar je u gornjoj poziciji ako ti dođe za ground and pound, ima tu dobru kontrolu. Ali mislim da bi Delija to stvarno trebao prvotno na boks, da bi ga trebao dobiti na boks i na distancu, a zatim mislim da ne bi trebao imati problema s njim. Jednostavno mislim da je kompletno bolji borac od Spivca, puno brži i mislim da mu je tu apsolutna prednost kako radi, mislim, s Dervišom već duže vrijeme, stvarno ima brze ruke, radi jednostavne stvari, ali ih radi dobro. Ima to dobro prednje direkte, pogotovo 1-2 i kad te nađe, onda baš ispuca dobro kombinaciju i vidim ga tu kao pobjednika. Da mi reci isto za revanš, Cyril i Tom. Da, Cyril i Tom, stvarno, evo, baš tu borbu sam gledao i mislim, svi su je gledali, sad očekuješ i stvarno je bilo dobrih do eye-poke, stvarno je bila dobra borba. Nekako svi su se već navikli od Aspinala da će to biti gotovo za 30 sekundi, onda kad se borba malo razvila, onda je svi šta je sad, mislim, kao svi su očekivali brzu pobjedu Aspinala jer se znali kako Gane bio zadnji meč odradio ne toliko dobro. I meni je baš jedva čekam taj meč i mislim
mislim, vidim tu, mislim da mi je Aspinall opet veliki favorit. Vidim da mu je, ljudi sad kažu da, zato što mu raskrvario nos, da nije to bilo toliko dobro. Mislim da je bilo ok, stvarno, i ja ga vidim kao favorita i u drugom meču. I stvarno, mislim da je odličan borac, brz. Znači, to je mislim, baš pravi primjer novog MMA borca, samo što je on teškaš i odlično se kreće, brz, eksplozivan, radi sve dobro. Ja mislim da nismo još i puno vidjeli od njega koliko neke stvari dobro radi. I gledao sam one sparinge sa top teškašima, to toliko izgleda brzo, ko da se malte ne igra s njima, sve radi nekako, on u biti prilagođava tempo, ako oni krenu mrvicu jače, on će barem 5% pojačati da zna da je bolji. Ako oni krenu slabije, on krene slabije. Baš se vidi da čovjek zna sparirati, da zna posao i baš ga vidim ko, ne znam, prvaka još dugo vreme. Da mi reci, ko je tebi najteži sparing partner s kojim si radio do sad? A sparing partner, šta ja znam, ovisi kako za šta, ne znam, ovisi za koju disciplinu, što se tiče Kad govorimo o MMA, baš. MMA, baš da sam sparirao, a ne znam šta, to ti sad isto visi i o periodu, kad sam trenirao, kad sam bio možda mlađi, mi je neki sparing partner bio puno teži nego sad, pa ti to ostane, stvarno ne znam ko mi je bio, iskreno ne znam, ne znam sad da niko me nikad nije baš osramotio, da me osramotio, sparirao sam sa svim našim tim na području Balkana, više manje sa svima sam sparirao, sa svima smo dobro radili, svako je u nečem bolji, neko malo manje bolji, ali... A s kim ti je najdraži sparirati? Pa evo, tu kod nas stvarno volim sa svima sparirati, sa Miranom, mislim u našem klubu i sa Andijem i sa Rambosom, stvarno volim mislim s njima volim apsolutno baš sve raditi, evo, stvarno jer radimo tvrdo, radimo jako, ali radimo pažljivo i stvarno mi je, evo, stvarno s njima obožavam raditi. Da možeš napisati na papiru, na primjer, Ivan, kažeš, Ivane, za 5 godina bi volio biti tu i tu. Šta je tvoja idealna priča za 5 godina? Šta bi ti volio da postigneš idealno? Da, nemoj biti realan, nego... Idealno, znači ovako idealno za 5 godina da sam potpisao za UFC, to bi bilo ostvarenje nekog dječačkog sna, što sam kad sam krenuo, gledao sam taj UFC, to mi je bio kao dječački san. Da li sam ostao u njemu ili ne, iskreno sad, ovako, evo sad kad ovako, za 5 godina da sam nastupio barem jednu borbu da sam imao u UFC-u, da sam se ostvario dječački san i da sam, ako sam izašao iz sporta, da sam izašao bez nekih pretjeranih ozljeda, nego sam izašao živ i zdrav i da sam si osigurao barem neki povrat novca, da sam si nešto osigurao da mi vraća novce. Evo, to bi bio idealan scenarij. Znači da sam si novac u nešto uložio i da sam barem osjetio taj UFC jednom, a evo, to bi bio idealan scenarij za mene u sljedeći, to je za 5 godina. A sad, da reci, mislim, kad bi sad gledao postotak, koje ti misliš da su šanse da ti ovdje do 5 godina ideš u UFC, da odradiš jednu borbu? Koje su šanse? Šanse su ovako, ajmo reći ovako, nekih 30%. 30%, neću se precjenjivati, neću se podcjenjivati, ajmo reći, volim si uvijek staviti malo da su šanse manje i onda ako bude to, nek bude iznenađenje, ali ovako za sad
30% treba dobiti još eventualno dva dobra jaka meča i onda bi to bilo to. Ja sam siguran da ih mogu dobiti, ali uvijek računam i na taj slučaj ozljede i za sad to je blizu, UFC je blizu, ali daleko treba biti realan, ne ide se tamo onako na neku želju, treba ostvariti dobre rezultate, imam dobre rezultate, ali treba ih nastaviti raditi i za sad je to tako. Ako pobjedim sljedeći meč, bit će bliže, ako pobjedim onaj dalje meč, bit će još bliže, ali za sad je to to. Jer isto ima dosta i baš kad smo pričali s Mirsadom, isto je rekao, mislim šta je njemu ima tu dosta i sreće i konekcije, jer on je znao neke, on je njegov put kad je ušao u UFC je brz, kratak bio, nije sad na primjer ko što si ti godinama gradio nešto i onda on je sve pobjede imao i onda samo ali kaže da te konekcije imaš, da znaš neke ljude i stvarno gledaj, vjerojatno iz mjesta gdje se nalaziš, na primjer, puno je lakše, na primjer, sada sam ja i to je neka dobra stvar, što kad ideš u kampove inozemne gdje te ljudi prepoznaju, pa ok, dobro si radio, pa te tamo vidi, pa će ti neko preporučiti i možeš puno brže otići, ali kažem, bitna je stvar i konekcija, a koliko si dobar s nekim menadžerima ili ne, koliko te neko može ubaciti, ali kažem i sportska sreća. To ljudi zapostavljaju. Barem ja znam u klubu malo sportske sreće, naći se u pravom vremenu, pravi trenutku, baš kad je neko bio dobit neki određeni meč, pobjedi taj meč i onda te to može baš dignut u nebesa. Treba sportske sreće, nadam se da ću imat i da će to biti ok. Jel se vidiš kao trener da budeš ko što je Zerlig, jel se ti vidiš toj nekoj ulozi u budućnosti? Vidim se u ulozi trenera, da, ali u ulozi menadžera nikada. Evo. Znači da bi ja menadžerirao neke borce ili vodio, to mi je toliko naporno, toliko natezanja, toliko nekih stvari bih morao raditi koje ne volim raditi. To nikad, a što se tiče trenera i sad treniram dečke i to mi je jedini stvarno posao koji radim, koji baš obožavam, stvarno to kad vidiš kako neko napreduje, kad je krenuo maltene da nije znao apsolutno ništa i onda kad ga vidiš kroz par mjeseci, godinu dana, 2 godine da to već postao ozbiljan borac i da si nekom pomogao, mislim ja znam kako sam se ja osjećao i kako ne znam, gledam na Zeliju kad sam došao kao stvarno izgubljen dječak i kako se vidi sad i tako u biti kad nekom pomogneš evo to mi je stvarno uživam u tom poslu i to mi je i u tome se vidim, da. Evo da te samo pitam još 2 zadnja pitanja na brzinu, da te ne smetam. Već je vremena i 10. Da li ti, pošto ja ovdje imam te neke atlete što i treniram kondiciono i sve, koliko je šta je tvoj savjet za te neke atlete, pošto mi imamo taj problem ovdje što oni puno razmišljaju kao amateri da se bore, biraju borbe. Šta je tvoj savjet kao amater MMA što se tiče borbi? Je li samo iskustvo? Ili... Pa ovako, naravno ne sad, ali mislim što se tiče amaterizma, vjerojatno to je kod vas puno bolje postavljeno nego kod nas. Mislim da treba, znam da u Italiji imaju što se tiče amaterizma, imaju ja mislim 2 ili 3, znači ima skupine amater A, B, C, ne znam, C imao si ili nisi imao amaterske borbe, B imao si do 5 amaterskih borbe i A imao si preko 5 amaterskih borbi. Treba imati neko vrednovanje tih amaterskih borbi i mislim što se mene tiče da što više bi trebalo biti amaterskih borbi, da što više pokušavaju, naravno ne nekog bacati u vatru, mislim treba i trener procijeniti, ne nekog bacati u vatru da ga neko nakotira ili uneredi, mislim to apsolutno nema smisla, bilo je takvih trenera isto gdje samo ajde daj pa
mislim, zgadiš dečku sport i nikad se više se ne pojavi u dvorani. Treba to dobro nekako kompenzirati, nekad ga i baciti i onda vidiš da li je, nije, nekad je težak meč pa pobjedi, nekad izgubi, ali jednostavno treba prepoznati situaciju, ali da, savjetovi, trenirajte što više i naravno borite se što više u amaterskim, pogotovo kad se ne piše profesionalni skor, kasnije će, mislim, biti to puno lakše, barem ja znam, ja sam se malo borio u amaterskom i jednostavno išao si u profi jer je to takvo vrijeme bilo, morao si se boriti u profesionalnom sportu jer da se natječeš. I onda sam te još neke dječje bolesti što se tiče nastupa morao prolaziti kroz profesionalni sport, jer ja nisam došao niti iz juda, niti hrvanja, niti boksa, nego ja sam krenuo raditi taj MMA odmah i onda mi bi bilo, nisam imao taj, ne znam, problem, danas se, kažem, loš sam se probudio, moram se boriti navečer, šta, neko je to napravio u tekvandou već, ne znam, to kad si, ne znam, prijatelj Bilić imao, ne znam, 200-300 mečeva u tekvandou, on je sve te dječje bolesti prošao, ako si prehlađen, bori se, ako si, ne znam, ako te buban cura ostavila, bori se, ako sve što možeš si zamisliti je prošao, onda ti nekako, kad dođeš u profesionalni sport, puno lakše. Ja sam to morao prolaziti kroz profesionalni sport i onda sam to stekao iskustvo, kažem, za te mlađe dečke borite se što više, naravno, nemojte ići onako glavom kroz zid za neke stvari, ali prikupite što više znanja i iskustva. I zadnje pitanje je šta možemo očekivati od Ivana u budućnosti u ove dvije borbe, jel možemo očekivati da Ivan ima malo trash talk? Ne, ali što je, da bar malo. A ne, gledaj, iskreno, ja sam onako realan, iskren, mislim da sam sebe realan, iskreni, ako mislim da mi se nešto ne sviđa, reću, ako mislim da si, ako si idiot, ću ti reći da si idiot, da li ću te vrijeđati, mislim, glupo reći da li ću te vrijeđati, ne, uvijek meni je nekako sve sportski i gledam to kao sport i ne vjerujem da ću, i mislim da mi to ne stoji, iskreno, mislim da mi to ne stoji, najgore je forsirati nešto ako ti ne ide, mislim, ako ti ne stoji, ja mislim da bi samo kreten, iskreno, jednostavno nije to za mene, da me neko sad vrijeđa, odgovorio, neću nikom ostati, neću ostati, mi kažemo, liša, neću ti ne pustiti, ali da ću ja sad nešto, ne. A šta možete očekivati? Gle, znači, meni je, ne znam, stvarno, svaki meč što imam, kažem, ja ću ići na završetak i daću sve od sebe da to bude najbolji meč večeri, mislim, i šta god, da li pobjedio ili izgubio, iću tamo stvarno pustiti srce, pa što bude. I imam velike planove i nekako stvarno ću uložiti sve u sebe da ih ostvarim, a vidjet ćemo što će biti. Kažem, stvarno mi je nekako, kažem, imam velike planove za sebe, pokušat ću sve napraviti da ih ostvarim i neću se tako lako predati, evo. Ništa, Ivane, hvala ti puno na tvom vremenu. Znam da si baš zauzet i sad počinjete pripreme i vjerovatno sad u Zagrebu da će to biti velika borba. Želim ti sreću da zadržiš taj pojas i znam da ćeš ga zadržati i da gledamo opet neku borbu ko što je bila ovako nešto sa Darkom, da traje što duže, da budeš što ljepše za fanove. Puno ti hvala na pozivu i evo, stvarno, bilo mi ugodno razgovarati. Kažem, ja se nadam, ono što ste rekao, da ću dati sve od sebe, da se nikad neću predati i da ću ti ostvariti neke planove. Ništa, brate, sad ću ovo prekinuti, samo ostani tu da se upload.